Ia, talo whalau Afioga le Komesina o le ofisa o Faigapalota. Ma ua fo ile nei tai au le alofa malanga le o le atua. Ia, o lea e wa ia fo ile soifua manuia o lau Afioga. Ia, me se fo ile ofisa nei. O mai fo il tatou po kalame ia ua tumutumu ia lumafa le pa ia male mamalo se tatou o tunu e anga i mai e restala. Lau Afioga o le o mai o tatou po kalame sinia fo il tulaga o la tou galuega wai le faigofi o le ua faanatunati le tatou Faigapalota pe ona silafia me ua tutupu le tatou atunuʻu. A le tulaga lava ia le fasili e ona tuuina atu faamolemole e fia tuuina atu faamolemole lau Afioga. O le lola le ua ia i le taimi lenei ma le lesitala le ua ia i le taimi lenei ua fia pasene o le atunuʻu ua mafai ona resitala mai. Aftai, fatal katu maina fatalo fuito ia malu ka ko ku fu ia lo. Pera vo mo mai ka ku fasala ngoni tai au ia le lo fa malanga le o tu. Mo fu ia mo fi ro ai ni tai au matungu fi. O le ngalwenga ia le nga fa nga solo ngi le ngalwenga o le skalanga le tunu u le lo ko sanka lo. O le fa numera e fa mo fa numera tu ina mai do fiso fa mo mo le tunu. Si sala fa mo le tunu fa mo o la tu e mai tu singa ngo e mai ele numero i le official ngi o le fa i mo tangata e anga va e Faigapalota i le palota le tele le fa i le o no o le numero le sala su fitu wa fe lo sala lu lima o le numero na le na mai o le fa i o tangata e anga va e paloka i le Faigapalota le lu no lo ngoinga e fia mala tu foi e a ko le lua kasi ka usanga i la sokongo al paloka le o fia tu no numero le ia o fanga solo nga bona lo fisa termine i le sol ka mga le sol iva ni taia o fa mo le o no sulu afe tol sala tol iva o no sulu afe tol sala tol iva le fa yo la tu le o lunga o le lola palota ia a fa pasene lima su tol pasene lima su tol pasene o sala su fitu lo sala lo lima ia a le fa yo la tu la le pa u le fu e le skala e o me termine lima su fa fe va sala ba luono a fa pasene la mena fa su fitu pasene ia o le fa mo ngala na termine le ngaluenga lo fa nga solongi se o ke me kapunge le lola le taki la fa fiku pasene le ia maua o mai ka sala pasene ka ku lola E mawhai lana whai se Faigapalota le numero le ua ia i tatou tunu o le sta. I le manatua i o Komesina Faigapalota i le mawhai. Si fia fo i o ngai me o malo fatem kras. E rina nuta ina fuilele i ko tau o na fia uma tangata ua nga waa. E mawhai o nga whatino i le paloka. A ka ngolo la i le melna o sara sufiku wafere kols. Lo salau do lima o ka kai wanga ba e te tau o na faali la to sau to nga palotai o nga wenga la i le tali la o Komesina ele mafai i le sata mai numero le ia i le mfai fati no le vai ngale o le tulaga i le aso palota ia awa o le ua au mai la le faasisilaga e fai le Faigapalota ia a o le manatu lei o le atunu fai mai le faavae tolu e masina ia o le pe maua le tou tulafono le ofisa o Faigapalota e ono masina pea o le a se famatalaga lau Afioga ua pe o lau Afioga le tilitilo le tulafono ia ma le taimi tatau foʻi o le faasalalauina o le aso o le Faigapalota e tatau ona au mai e le ao le malo pe o le a le faiga e tatauna fai ai pafitai e momoalo faamatala atu le ala o mea o le ala mea faale tulafono ia i lalo ai o le tulafono Faigapalota le i taimine i lua o tasiva ai malino e tapuni le lola ono masina i le i faia le palota lona winga a tapuni le lola lea o le faaiuga se tema le amataga o ke topa tausaga nei e tapuni le lola lo winga e kapugi lo lola e le kampaiga le skala se siliogo masinga se o ia apelida kausaga fou o le paloka nga kausaga fou le normal time frame manga fa le tulafono le ia o lo fa mai fo le tulafono i lona vaenga fa lima
e whaulu ia sui tau wā, ono masina, e rei Faigapalota. E le ngata le tapuni lola, ono masina, tapuni fo ima nomination, sui tau wā, ono masina, e rei Faigapalota. O le whatapenga le paramene, o le mea nā tō whārawana ale paramene, e le aweiri, e le ututonu fo i o le tūrāwhono, le aso, o whai mai le kūrāwhono o Faigapalota. Ale ofisange lua fe sui, e le whai mai le aso e whakapil paramene, paramene le paramene. Ai te siri fo in le Faigapalota rinkia, whakapil paramene le yamaki, a perila ro paloka, wa le mea nā i le paramene ia. O time frame ma ia lalo kuna fong. Close lola, ona masina le Faigapalota. Close for imana election o masina le Faigapalota. Ia ora lava la so to fa ia paramene close ai lako. Ala go ma okia la so paloka. Ko ma okia la so paloka ia. Paloka mo mua e fai no mori paloka mo mua la tu la fono e fai la solulu. De polling day, Palota Lotel, e Faiga Sforeide, e malino al tulaga. O le lui taula i le official temine. Mai maupan whaapea o lai mautu lola. Wa to puni lola ma ua le lei mame uma le se whaare tonu. E le asa whaintaa le ofisa whaatino i role. Le tolu masina le whamere whaabai. Le whamere whaatapiro le paramene whaitau mai role tolu masina po le iwa suwaso. O kongu le keimi le kang whaatino o se paloka. O le whawhitauri le tūra i me temine. O le ua whaatapel paramene. Au le ita pumi lola paloka. O whaafitauri la whaapea, o whaafitauri whaafai. Le mafuai, le matu tārsanga le ua, le ua tuinatu nei, awala atu i lo fisalo yesiri. Tuinatu whaamisinonga. Ina ia au mai se whaatangana le whaamisinonga. Whaare tulafono. E mawhaintu mai sina teimi la ititi. O le ala ititi o le teimi le matu te tārsanga. Ia mo le sirifia ono vai aso. Ono vai aso le matu te tārsanga ia. E tu mai le teimi lea. E whai e matu ngai o inga i le lola. E su e le whasu fiku pasene le. E kau mawhai. Ia matapuni le lola. Awa e le whapea tapuni lola la awa iai. E e whan mako ngā runga koe ko su umara ofisa. I lola umangi. Koe siaki umanga i le lola kwai. Pe iai as ngā komisi mai le lola lua ulu atasi. Ka ngaka e kanka umai le a pia ngoa lunga le lola fomu. Ia kanka la ngā mo ke kuli loa. Po ua maari liu. Ia po le anturanga ua iai. Ua i kanka whapenga ule fo inga malanga i fafu. Kolu Faigapalota le atunuʻu e koe paluka mai ia. Ara ia sofa i lunga le lola. Le lua ulu atasi. A whapea la o le olofi ngalo i le tolu masina lea le ona tu mai e whai e sauni e le Faigapalota. O le te mana o e whaopopo ia le ono vai aso. Ia, o le alama o le saunoanga. Le ono vai aso na ina ia mawhai ai ona whaatino matonga luenga ia akor ka kūlola. Ta puni le lola. Ia, o ngā whapenga lola, ngā whaasolo kwala ia ka kū. Wai ta puni lola ia. Open nomination. Ia ka puni nomination. Ia. Sa hungi lo ka kū mo ka kū Faigapalota le titi mai Faigapalota tere. Asia fiafo. Ia fo ile pilioka ngā le taimingi. O le ava noa so ska ngaka voter. So ska ngaka lava paroko. Le ava noa ale sila i lola po le update o lola wei le taimingi. O le whaatanga la lo tulafono. E whainga sila i pon ka ngaka o lako ngu, o ngaka o lako kumaro. O lo i wholo na ia tau me whai ai na whapea mai le sakana mako ngule ia. O ava noa na whaatulafono. Lau Afioga Toleafoa, o lona winga o le tulafono o le sa lea iai le taimi le nei. E le o au fia i koe inga whaangaki whaapea ka pungi loa vave o i a whata ape vave lo le palimene whai le Faigapalota. E sabalei, e fui peang o whaku o time frames. O tulafono le taimi nei. O lai whaka o koanga time frame po le normal lima kausanga solonga le ia me uma le se whale kong ka pungi lola o masinga e li o paloko. Whai nomination o masinga li o paloko. Ia o la. E le
e le o a fo I awhi ai laro tulafono. Ia ngai o inga le ofisa e whai ma suinga o ngā time frame. Ta tura I mei le whawhitau le wei te mine. Whatape wabel panu. O le tūlanga foi le whaman mo le Toleafoa. Taluaila le tūlanga faanatunati. Pa whea ia tūlanga o wainga whaupwhai. O e se wainga whaupwhai wa le stala. Tu sai matua ia inga. Le whawhtai, le ai o le ata tala ia le skala me whapena. E le whapo o tapunia. Ai e taunuʻu mai lo le polo inga le ao malo. Wai al polo e meka le rit. O le polo inga na le ao malo. E whaasisila ma e ama I le Komesina. E whaatonu le Komesina. Ma le atunuʻu. Whaatonu Komesina whaatino Faigapalota. Ai whaailoa le atunuʻu. O le aso le re la whail Faigapalota. E taunuʻu me lo le rit le ngā. Inga mai le mwhainga ko e whaulu mese. Hainga whautu whai. E taunuʻu lo le rit e whaasaloa ta I se wainga whaupwhai. Wafu e kaungu mai lo le rit al wakpura ma whaasalonga ale Komesina. Le aso le close ali lola. Le aso le open my nomination. Le aso le close ai. Le aso le prepone. Le aso al paroka. Le uko au mai le polo ingo le aso le pa. Whatinga paroka. O tafa manatu. Awa foi e anual foi ai ua umi foi lima tausanga I nei tangata o tātou atunuʻu. I le taimi o le tatala ai le restalanga o sui faipule. Restalanga o le campaign period. Tulanga uma whapena I le mea le lawa tatou iai nei taimi nei whaanatunati. Ia, foi e le mwhainga whai aku se kalalanga o le e wai a ao nei masalu wai a ao nei le whamasalonga ma lea. Ia mako time frame whaunga. Ngai na vea uma malminga kisango mai e campaign period. O le tulanga whai lele I le tatou tula whono lea pēna langa lea e pei whapea mai nei tangata I whafo ma le fia fia. Ai o le apalota mai, le registration online. Le lawa facility atu ai lawa Afioga. O la se tanga I ai leo whai on tangata ma le numero o ma whai ona restala mai whaonga ai Afioga ta whai langi. Wa so ta inga wha teknolosi te le wawawe wha ona pōne. Haftai. Asi sila whai numero ngai e wa afe bal salau suiva. Afe bal salau suiva leo whai o tangata whaonga melu penga ta whai langi le skala mai ai. Au la ko wa fully registered. Wa uma whai la ko pu ele ata ma whai lo filima. Ia, bal salau o noiva. No inga le vai atu numero to te leo Samoa le sa wali numero. Nga leonga su fikua kaka mai fafo. Ai afe fik salau li malua. O ese period e tapuni ele online registration. Mai na whakapungi a kai me close ai lo. Vai close all lo la le mpango kai karia se online registration. Ale karsanga fuina I la tui e foi karsanga me online. Vai si foi I salau li masfu. Lo inga le vanga le. It's either I si le fala le pepa le la lo fu. Ngai breakdown o koi ngā ia le iwa salau li masfu le. Not fully reviewed. Require extra document. Malavanga ia with biometrics. Ngai ma wale iwa salau li masfu. O lea manino ia le tele foi vai li o le o no inga la le wa watu tau tā sanga tāria fo I se taimi whawa wawe whamasinonga I nei whai ona whaile mi tā uku lea. Ai, lau Afioga, I se tūlanga o fia la mea lau saunoanga mo tātou atunuʻu. O le taimi le nei ia wau whaatele wawe le tātou Faigapalota. Ia le lei mea ua pēr tātou ngā lue whaatasi ma le atunuʻu le fisosoani mai tō ofisa e le sa ngā luenga whaingofi. O le ua mātou wawa ai luma. Ia matua whaatele ina lawa le tōtele o le atunuʻu a whio mai. Tai. Ia, waftai mo le apanoa. O le tangi lava pu mata le ofisa nei. Talo kua mawhalo atu. E whaskele o ngumela le I le skala. Ia e a whio mai whaina skala. Pai aso fōu la kala I isi kako le multi-purpose hall. Le I o I Marata alo, ia ma le whapena fo I ma le gym tele fo fōu. Ele o le pia pāka le soka. O le aso fōu la kalai mai le luanga. Kolu I le ngaluenga le whai I le ofisa. Ia ka mwhainga lava le ofisa ia le ingi mea e a fo I a whio le manu le atunua kwhae ko le skala fo le malu, le la ma le timu.
Ai sisili foi mo ofisa les kama ofisa keli. Ia ka karo rama na waluang e kausanga kanu whangasolo na luenga. Ia le la laka ile whaamuimu. Ia le la wo so whafu sei mai mele. Ia le la utumu mai fo ima. Ai o le ofisa ia le ia ka kara kauri. Anga po ma ko ma bala kasi fu. Fu kala ko ma po. Ora wanu mai po le whainga ngā luenga. Ia wa te o le mesa ia wa o la alu le lua masinga o kala ofisa ka le balu po. Ia le la wo sa whafu sei ia. Ia nga whamea ofisa le whainga luenga pe ka pungi i le balu. Ia o whaku au. Whawhenga ka pungi le afio mai le atunu. Inga mo le ia masisi kolo nga mako mawang po ke se fulu. Ia o le fesil whai ula o fionga e wane saunoanga. E tūlanga le ese senga lola loa whenua tasile o te wa ai atu i ai. Ma le stala le wa i o le taimine nei. Le mai tau, ma le numero tangata tau na le stala le taimine nei. O le te mai tau atu se fulu afe. E se fulu afe ia lea whai o i la tau le ese senga o le lola loa whenua tasi. Le saunola o fionga tūlanga lea. Papai, mo le whawsiri o le o tūlanga nā i lei ai. Pa whawstusa le numero o le lola lea whaipalo ko lua lua tasi. E se lau lua fiku iwa se lau balu toru. Ai i le tapenaga mako ngā ruenga i ngā mako kapingpenga e mako review lola kapingpenga mo le palo ko lua lua. E ka pai le ofisa la le ngumele a mai o le ofisa o whamaunga le tunu. Statistics, the Bureau of Statistics, a Samoa. E mai le numero, e se la su fitu wafe lo se la lima. E fai atu le se senga, se furu wafe fitu se la lima, valu le se senga, le pa u. O le lola la ilu o luongo, compare i le lola o luo kasi, o fesili, ai sea. Ai sea. E le la kikil se furu wafe fitu se la lima, valu. O le mafo angalana. Le ngā abe lo le tāra sanga ko i le ia kapileta. I tau te unga le tūlafo. Le ngā mawhai ai loa. Ma mai wha maunga. O le a whai le lola fō. Mō le pālota lua o ono. Ono o le wha le tonu le mai tau ina. E ka kau la o whaise lola le lei. E ma sao ato toa. Mo ta whai ngā pāloka lua o ono. Le ngā lainga pāsia me le pāle mene. I le tau sanga uam. Luo tolu. Le ngā kingo lo ngā luenga luo wha. Ia le, o tūlanga na. Pe o mafuanga na. O le tele ala o mea o le kāmilasanga le kāmilo le lau whainga luenga i tua. Le ua maua ia ma wha maunia mai a inga. Wha ma latu tangata o maririu. Ma le tai au, pa pena fwe lai whawhengainga. Ua wha maunia mai whawhengainga, wha maunia mai a inga. Kāmilasanga le kāmilo i pua. Ia la whenga. Wa kele ala o maku no teaching ai lunga i lola kwai. Wala ua maku makale le ia vaenga ia kanka ia wa. Ia ai le whape e maua mai tangata. E wela mai sanga o le sa ili po wa lima. Wha ongo ia whainga palo karatunu. Ora e la kuswa whainga o le lola. Ia le palo kalaka. Pengo whakwa lima. Ongo. Pai ngā palo tere le tunu o ngā fwe focus e mako i sa ili. E le whaale nganga lola luo kasi. La ka akia lola luo kasi for the record of officer. O ngā le mau ki whai mako ki kilo i ai fwe le. Ia e po tūranga nā wo ia. Le ua 5% le o le whai o rātou tauna le skala nua kākuro le terminei. No winga la sonanga le tole poa o le tūranga fwe le ua la iuna whai titi alola. Ta ele situ langa o susoni atu faititi o lola i situ ma lo i tua. Ia atua ila ma sifi me o tangata ino nofo i talafata i o pia mna talata mai i uia lefa mai wa walu lunga lola nu uia i tu ma lo. Ia sao le mai no sao no. Ia dilo sao le sao no. A si le fai numera i fatustura fai le lola le o tu ma lo i le lo kasi. Palo ko lo kasi. Fatuskusa mai la le melo we termine. E a maka kua i ngā maaka mili fua whapea, i whale a lili, whale paka whale a lili, i whale whanga tu, kau mai ai i whale se la, whale a kai, wifo i whale a kai, ma le whanga i whale se la, o se fo tama kau ma, whale a kai, o wifo ai i a inga kai, saua i a anga. E pa u whai ngumela o lola,
e pa ur fai ngume la whai o ka ngaka rea mai le, i ka kaunga pāloka, i pāloka luo. Mai le kakasa, le lisi resa i e le luo. Papenga whai sa vai. O sa vai la, sa vai a koha. Sa vai a koha, e pa u mai la. Ai o mai lo i sa nganga. O mai lo i sa nganga mua. E pa u sa mai o. Ai o mai lo sa nganga mua. Ia, ai vai le whanga i lunga le ngumena. Sa nganga mua sa ia whaleaka. Wha kolu lua kasi vai maunga. Wha kolu lua kasi. E alu mai mu. E alu lunga le ngumela o kangaka. O le e ko kongu. E wanga wa e pāroka. I kongu i kumalo ia. Pe a compare i le lola le olo tasi. Ia e whaingo whiana e mamalama. E le ngata la idea. O kaloi fo i onga whaamalo si o le residence wele le mele wai no fo mauai. Wa ke le ko i kanga po mai whaatau ele ia le ono fo mauai me whapenga ia kongo le si mafuanga na. A sa le asa no. Taila o fio, sei si tolanga i tuki sauno e a ole i pāmainan ta whatatanoanga ni tai au na o fio telefo. Ia, molo palwhaftai, kai mula mano lilo o tā sanga lava melenga nga whaalolo pe i o le atunu. Ia fio mai le skala. O le aita tala le amanoa. Whaatinga ka ko le skala, le whika kala ka ko ofisa ngi, ka le valu le pō. Ia, mai a lai ko kere nga kai le kapunga le vatu. E whapena whera stona, kala whera ofisa la skonga i ka le whaare. Mai le iwa tau le whaa. Ia, alo awa ngō whika ku upenga te whailangi. O ko kere whoka nga kai paisini sire ka kai Samoa ka koko le online. Kere hara whenga ruenga le maru. Ka whenga ruenga le maru. E mara ko whi le pisingisi kumoki, e makua ia inga. Wala e access mai lungo le internet, mai me whapena aku ia. Ar ka kāloanga me le nga whaaloalu pa iura tātua tunu. Ka kālo kulawe afio me whakingo ka kulola. O se lola le lei. Nga mauku. Ia, o se ku, o le whaame moi whainga, la le skaku paroka. Ta ua tele ia i meo atunuʻu whaatemu karasi o le amatanga le whaatemu karasi so se atunuʻu ua. O le amatanga lea o le whaalia lea o lo wai atu tau. I te le skala ai, ia ma e pāloka ai. Ia o pe o tāsanga tuana i pa i o le tātua atunuʻu. E le titi le ngā whaafitai fo i lau whainga ruenga. O lau tu vine le rātu tāsanga lo te tālo mai le ngā ruenga e mora pele ngā whaafitai fo i whaalao. Awa noi no tō maopa malau. Ia, o whaakingo ngā ruenga, le aso le umai sa vai. O ngā mairola i o mako team se whaara sa vai. Ia, o ngā whaakingo i mena o karango koe le la kakara le si me i la pia pā kakara le si me multi-purpose hall. Ara ka kara mara ofisa ngai. O le anganga ia, ina i maumaba no tangata e afio i whaafengo fie. Ia le wheba ai i mauka kere ia malu mo pa i o la tunu. Kere e whera kāpākingo mo. Ia le whera lako facilities fo ia nga ina i tangata a. Ia peo te tāno le nā. Me lau tofu atu tuanga le ofisa. E le asu me o whaale tonu. O ia lava le ofisa ala Faatalanoaga. Ia lo solonga le fo i manuela u whainga ruenga. O tō wala mo tō whanau lea tau tua le ofisa. Mo ko le nganga whaafitai mo tapo inga. Ia, ai se me fifsi leises. Ia mana Komesina e fisili mai ai. Ia ma le nganga whaalolo mo nui tele le tātou. Tai la o fionga telefo, tai fo i whaanoa o le nei taimi e meise o le ofisa i le. Fatatanoanga radio Samoa. Ia mani tele tutem whaiva o le awhianga iai. Right.